okucuramirwa n'obusasi nibyo bibira kuzikoma ibiro gwatumwe neza veriyo bakanyita orukutekatekwa kuba yisirwa omukazi we akwatanise n'abahara omuri Nyakashebe ya Masoro Kyanjenyi omuri Shema district. Bamwe abana be aba basize kwika kuzikishe bo bagambira hambera enye nabo nishe bo batwiremu kirize kufa Benson abana mbine omukazi mwine mwe hangana warasare koreki mwe kuza kusarama tokuza ngomo twoyeba muzaja akana gama ko buteta konka gama mwizina rya Mondi kandi mangu Mondi nwakoze reki mwese na tata tila murebere kongani mangu nwakoze reki akubenzi kanemwe kuja mu kubanza kandi rai naziko muri yemwe abazwo mfreje kakuzika kuprato na akora ki na yongera handi konka rai niyo mfreje na tata tumwira rai niyo mfreje mwenda yereza so mwana bari habo nyabuzareba mwana n'abatakanwe na mero mangu mwana nwakoze reki kaje wa batamwisa batabuza kubona tata kiranteka mutera gasumi tata cyaba kiti kanja mwana wa cyacare makore ki kireke okirota kasente kabura akujya mwana wanje kasente kakabura tindafite mere sente gakomkanya ukore ki ushitame sifuri kentoje na n'umuhoro na nembona nabanya mwicurote kindo sinde cyangwa mbere cyashikira ako ndari mayengo isayo n'umusena agira ki barumuna banyakufa nibetombitara bebembezi bebyaro okubanagirira no kubura kukora nshunga nkezi ezurugiriremo kufa kwa bamwe abantu babo obu na bosian abakantu manyango ensonga zabo muzirgombe banza kandi tiza ka family bagira ngufakayo family gaza bari batwikiza man family icyo family banza basa kwitebe kaza twataganize na chairman arasiwa kandi ngoma zibatikiza twaza polisi kwa rebellion twaganira na polisi kandi twikiza garite nyuma katebe kanse kaza bari n'ukazi kena twatagano nekeji konka baturemera bayanga bwanyuma yo kuzika abatura babire bine kinaga kingi bashenyura enju ya nyakutekatekwaho oko bayisira omushija we konka ito busasa butwine nokusanga omuntu nakora omusango akikaba kimutwara polisi atakawira biro bibiri abayikira bakiza na districtiza DPC iza bajya twandike opapura omuntu yaba ari omushuma obaryo omwisi obariki twabahandika twine naitwagarize hati njano mbireba omwaka gumwe afirimo abantu nka 8 kama kunakunda kubabo twitira bayiyo muchome twaruha twakoha ona masuma kwitira muntu busha atenjuye kamwagishenya enjuye katishenya bwenzo ngaya kwitira muntu witu sanga kese nkegineba tina musirikare nangwa nomwe tekateka ngo abantu kubakwitana ito twabatoza ke habuko chairman RC1 we nabasa kwemera jete kimutachikora bamujya ngo iyo ntukusangira nyompe yushire kita umukazi n'abahara bombi bari mucone wakati nikindangaza n'impura ngo rye hiri 10 aho nimba n'impura inogo babwinji nangwa no kutinira amagara gita ko umukazi natagira mu oya ngesize manye tagesenta diteki ukaza kasire ngesirije kwa ato mkwezi mtu asabanta 8 bakufa abokufa sanga bakumagira umuntu to polisi ya Shema icuro mwanya ogu kandi yashaba abatura okwatanisa yo kutereza enshongeji obwa hat Adrien Kesubi hamwe no muhara bakiryo muchome obwo kucondoza kuri kugendo misho nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwire.